U jučerašnjoj finalnoj noći reality program Elita uz snažne emocije i neizvesno do samog kraja, voditelj Darko Tanasijević saopštio rezultate drugog preseka glasova koji su drastično promenili tok događaja i šokirali učesnike, ali i gledaoce pred malim ekranima. Kako je i sam Tanasijević najavio, došlo je do velikog obrata i glasanju publike. Jasno vam je da je u ovom trenutku načinjen drugi presek glasova za ovu finalnu noć i moram da vam kažem da se posle ovog preseka situacija totalno preokrenula. Neki koji su mirno staloženo sedeli ovde pre 3 sata, sada im neće biti baš tako lagano. Poruke za mnoge od vas pristižu u velikom broju, međutim, kada se podvuče crta, situacija je vrlo jasna. Prva osoba koja je nakon ovog preseka ugrožena jeste Ana, rekao je Darko. Vreme je da ustane još jedan muškarac, a to je Marko Stefanović. Marko Munja, Ana, vreme je da vam se pridruži još jedna lepotica, to je Dragana. Vreme je da poteknemo još jednu osobu koja je ugrožena i veliki su izgledi da baš ta osoba bude ta koja će ove noći napustiti Belu kuću. U ovom trenutku ugrožen je i Uroš Stanić. Vreme je da jedna osoba sedne. Ugroženi su u ovom trenutku Dragana, Marko Munja, Ana i Uroš. Prva osoba koja može da odahne jer je preživela i ovo ispadanje je Uroš Stanić. U ovom trenutku može da se opusti Marko. Verujem da će ova odluka gledocima jednoj osobi će ovo vrlo teško pasti. U ovom trenutku saopštiću da je pošteđen Munja. Crno i belo, svetlo i tama. Odluke gledalaca su vrlo stresne, emotivne i teške, tako će biti i ovoga puta. Ja moram da kažem da u ovom trenutku Elitu napušta Ana, rekao je Darko. Podsjetimo, tokom prvog preseka glasova publike kuću je napustila Jordaka Denčić Đordi.